Ibihe byiza kuri mwe mwese mu kubana natwe hano kuri chaîne ya Cyizere Family TV mu makuru n'ibiganiro tugenda tugarukaho umunsi ku munsi. Nshuti zacu aho mugiye muherera mu bandi zigiye zitandukanye mwese mbahaye ikaze. Njyewe ndi Nshuti Isaac hano kuri chaîne ya Cyizere Family TV tugenda tubana umunsi ku munsi. Naye makuru rero tugiye kuba tugarukaho, tugiye kugaruka ku makuru yagaragaye ejo ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2026. Nihanganisha abahuye n'ibiza, hari abakubiswe n'inkuba, hari ab'inkuba zahemukiye zatwariye imitungo igiye itandukanye. Ibyo rero nibyo tugiye kuba tugarukaho muri aya masaha. Ejo mu karere ka Kirehe inkuba yakubise inka zigera kuri 15 n'intama zigera kuri 18. Tuva aho ngaho tujya mu karere ka Rutsiro, akarere gakunze kwibasirwa n'ibiza by'inkuba. Ejo rero inkuba ikaba yarakoze amabara, dore ko iyi nkuba aho narindi nanjye ahagana ku isaha y'isa saba iyi nkuba narayumvise. Ndavuga nuko byagenda kose iyi nkuba ishobora kuba ihitanye ibintu byinshi, ishobora kuba igize ibyo yangiza. Aha ni ukuvuga ngo rero ejo ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2026 mu karere ka Kirehe inkuba yakubise inka z'umugabo witwa Mutarambirwa Patrick w'imyaka 52 y'amavuko. Izi nka rero ikaba yarazikubise ziri mu ifamu. Yakubise inka 15 n'intama zigera kuri 18. Amakuru avuga ko hari n'abandi bantu baburiye ubuzima mu nkuba yakubise ku munsi w'ejo, barimo umukobwa w'imyaka 14. Si umukobwa w'imyaka 14 gusa rero, harimo n'umugabo w'imyaka 38, hakazamo n'umukecuru w'imyaka 78 nawe wakubiswe n'iyi nkuba. Ni amakuru rero tugiye kuba tugarukaho. Ejo mu karere ka Kirehe ku itariki 3 umugabo Mutarambirwa Patrick w'imyaka 52 y'amavuko ejo yumvishe inkuru mbi mu matwi ye, aho inka ze zari ziri mu ifamu ziri kumwe n'intama. Inkuba ikaza igakubitamo inka 15 zihita zipfa, ndetse n'intama zigera kuri 18 nazo zahise zipfa ako kanya. Namakuru rero uyu mugabo yamenye ubwo yari yitabiriye ubukwe mu mujyi wa Kigali, aza guhamagarwa kuri telefone ko inkuba yakubise izi nka zari ziri mu ifamu. Uyu mugabo rero yaje kuvuga ko agize igihombo bitewe nuko izi nka zitari ziri mu bwishingizi. Amakuru avuga ko hari n'abandi bantu baburiye ubuzima ku nkuba yakubise, harimo umukobwa w'imyaka 14 wo mu karere ka Rubavu, umurenge wa Cyanzarwe ho mu kagari ka Ryabizige, wakubiswe n'inkuba saa 8 z'amanywa ari mu rugo ubwo yari ari mu rugo iwabo. Naho undi mugabo, uyu mukobwa rero inkuba ikaba yaramukubise ari mu rugo iwabo. Undi tubona wakubiswe n'inkuba ejo ku itariki 3 ni umugabo w'imyaka 38 wo mu murenge wa Busasamana, akagari ka Gihonga. Uyu nawe akaba yarakubiswe n'inkuba ejo. Undi wakubiswe n'inkuba ejo ni umukecuru w'imyaka 78 wo mu karere ka Rutsiro, umurenge wa Ruhango ho mu kagari ka Nyakarega. Ejo ku mugoroba kandi ahagana isaa 10:50 inkuba yakubise umusaza w'imyaka 80 wari we mu rugo mu murenge wa Kivumu, akagari ka Karambi. Akarere ka Rutsiro ni akarere gakunze kugaragaramo ibiza biturutse ku mvura ndetse n'inkuba. Nanone rero muri aka karere ka Rutsiro nanone ku itariki 30 z'uku kwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026 umugabo w'imyaka 21 wo mu murenge wa Mukara muri aka karere mu ijoro ryo kuwa 30 z'ukwa kane 2026 inkuba nabwo uyu mugabo yaramukubise ahasiga ubuzima. Raporo igaragaza ko abantu bakomerekejwe n'ibiza ari abantu 432, inzu 2341 zarangiritse, naho izindi zigera muri 35 zarasenyutse burundu. Naho mu gihe amatungo yatwawe n'imyuzure akaburirwa irengero
arimo inka zigera ku 105 n'andi matungo agera kuri 50. Mu gihe ibihingwa byangiritse byari biri kuri hegitari 252 byo byarangiritse burundu birarengerwa ku buryo uwahinze atigeze akandagiramo. Mu gihe rero kandi naho mu gihe ikirebana n'amashyamba imvura yangije ikaba yarangije amashyamba yari ari kuri hegitari igera kuri 58. Ngibi rero ibyo imvura yangije muri uyu mwaka urebye n'imvura yaguye. Reka twihanganishe rero uwabuze ubutunzi bwe, twihanganishe ababuze ababo. Imvura y'ejo yari injyana muntu, nubwo hamwe na hamwe itagwaga wabonaga ari umuyaga n'inkuba gusa. Njyewe na Nshuti Isaac, mukomeze kugira ibihe byuzuyemo ibyiza byose mwifuza.